Okay, díomh card agus fáilte rais chuig an lá deirí leis an Gearmánis an seachtain seo. So tá muid ag dúisteach ar an ine. So ba cógais fi denmh an ceacht seo ó detréis an í go de chun a de. Now, tá muid ag daile leis an ceacht leis an tidal an cúgaláideag de mí bealtainna tá an fearm an sin agus bé an YouTube dar nói an sin. So ma téimiid a seach an seo feic muid go muid ag dul seach go dtí Ryan E sna pápéir scrúta gnála bhéil. Agus sin an ceann ó 2003. So bhí muid ag féchant ar an ceann eile ar an luúin agus an céidín. So tá an firm an sin, man bhfuil an firm ag oscail just brú ar an nasc atá an sin, nu ar an bhéilere, agus tá cope don text an sin ar énos. So ma téimiid isteach an sin tá sé leagceach a bailach difriúil an uair seo. So caithfí tú gach ceist a ragart. So seo an cé duine sin Saskia sin na ceist na fuhí hain, 2, 3, agus 4. So chun bug a ráid an caithfí mé brú ar next, agus an sin tuchaí an dara duine suas sin Martin, agus caithfí mé na ceistna sin a ragart hain 3, agus 4, agus an sin next, agus té Marias a ráid mar sin go dtí go bhfuil gach ceann déanta gom onas gur féidir an brú ar submit nuair atá Tréis Christian acréic nó an sin is féidir an brú ar submit nuair atá gachra déanta gom. So just sin an bailach eibríonn sé. So tá sé mar an ggéine ar an bhón, tá sé leagceach mar sin, agus nuair tá sé dul tríd tuchaí an next nó backsus. So le sin ráit is féidir an dul isteach lo féicear na ceisna agus na rudí is tábhachtaí. So bé muidir glór an is an pata atá gceann cí, gá canál bia dí a tatníon leis an beata, agus an sin conas caitheann siad a chuid ama le chéile. So rach muis tríd na daoine seo agus má cabhar wet is féidir leat leanúint a rá, agus má tá tú soch compórdach leis an písa seo is féidir leat críochnú leis an fís an YouTube inis agus dul a rá leis nu ach tar rais cúm má tá So, Saskia, ich heiße Saskia und ich bin 16 Jahre alt. So, schön an ich. Ich habe eine weiße Katze. So, ta an Katze okay, agus ta sie bahn. Sie heißt Mimi. So, Mimi ist einem die und sie ist sehr lieb, agus ta sie an Glautchen. Mimi frisst gern. No, schon an rud gerwatle hi ehe, cos na du damit essen, schon dini, fressen, schon anwie. Mäuse und manchmal auch einen kleinen Vögel. So in sie Mäuse, schön Luch, und manchmal auch einen kleinen Vögel. Vögel schon an ein Biog. Sie trinkt sehr gern Milch. Es macht Milch auch. Mimi und ich sehen immer zusammen, fern und sitzen dabei gemütlich auf dem Sofa. So Mimi und ich fecken muid le chéile an Telefisch Fernsehen, egoni, schon an immer. Agus siemmer sitzen gepoordach an Tolk. Manchmal haben wir auch voller zum Spielen. Orente bien an sim agwin rodegana immert. Now, Martin. Mein Name ist Martin und ich bin 14 Jahre alt. Actually, do you know fecken sé mar? Nach fecken sé an cosúla magwina ó Twilight. An dégor sin an búclatá an rá le Johan le Bella. Cuidle ma anam, but fecken sé mar an astor sin. Tá sé 14 Jahre alt. Ich habe einen Hund namens Rollo. So tá Hund aige dar vanam Rollo. Rollo ist ein schwarzer Labrador. So ist Labrador dov a. Normalerweise gebe ich ihm Hundefutter mit Wasser dazu. So Hundefutter. Ein rud le futter sin just bia anvi. So jigana tugum bia madri do le ischke. Aber am Wochenende bekommt Fleisch mit Kartoffeln. Ach, an der Schachtne fein sé fiol le Kartoffeln prati. Ich gehe jeden Tag mit Rollo spazieren, dem gachla le Rollo Schuloj und Frisbee spielen, agus imriem Frisbee leis. Wir schwimmen oft zusammen im Meer. Geminnig snavemer le chéile Scenarige. Danach Eva. Mein Name ist Eva, ich bin 15 Jahre alt, so schön ich, und ich habe einen Papagei, so schön an Vietaki. Ist blau, gelb, grün und heißt Koro.
So fecher na dahnatar an papagei. 1, 2, papagei. And equivalent an jaar na menu ide imer an auran sin lev, but it's auran kalule. So schon dahna. Coro frisst gern Salat, Nüsse und Obst. So is mahle Coro salage nu leteish brancher cohex Nüsse shin kanona und Obst shin turhi. Sitzt mir auf der Schulter, sieht Magulen, wenn ich meine Hausaufgaben mache, nur Tommy Denevma, Oberwalja. Lernt englische Vokabeln mit mir. Faulamien she glossary nu focal berla lom. Because ein schönes Papagei, das schon ein Kind. Samstags gehen wir zusammen Oma besuchen. So, die Sachen tehen mir lekele Kurt Quig Mamo. So, Dinner an Shoshin Christian. Ich heiße Christian und bin 13 Jahre alt. So, schon an Tage. Mein Haustier ist eine weiße Ratte. So, an Patertage na eine Ratte weiß. Okay, so, shinach. He's Kasula Ron Weasley, so lesh an Ratte. Shakas da account weiß. Die Snowy heist, so gleich Snowy air in on it. Cad is brie lesh an count ta Eric Ron Scabbers. So Snowy agus Scabbers so. Snowy frisst Käse, Kosch, Karotten, Carriage und Brot agus Ron. Sie trinkt am liebsten Tee. So es macht hi es macht hi Tee auch. Einmal in der Woche, Orawan, zu Schachten, kommt Snowy mit mir in die Schule. Tagen Snowy lom Schoolhaus. In our rear, Sauligation Rockren. Daltic Schachtes Chocolate Frankcock. Orawan zu Schachten, sure. Oh, Big galore carja ag an Frankcock da mar rud ag raibh ceannig teach de seach go rachran idir na cunning agus na Frankie gáisiúla atá gin. Reynolds. Ich bringe sie auch am Wochenende in den Garten. Auch noch will du an a flahul. Togum ag an der Schacht na I is stachste Gargin. Da rennen wir 10 Minuten hin und her. An sin rihammer fa de nóméid an seo is an siúd nu ó bungabar nu seo is an sin. So an sin is féidir liv dul isteach chuig an bhírim agus an sin now an ishatá ag Eva now rashkadi sin sure tá sé scríbh sin. So Eva is 15 so an sin scríb mar 15 now sin count down to céim peata tá ag Eva down she papagei so tá sin le scríb as Gaeilge papagei und so weiter agus sin deir an ceachtain you so